manje ubhebhi mina ngingamboni zama ukumfonela nasefonini ngingamtholi lenza ukwenzeka izinto nami impela engingayiqondi imicabango ingenza ngisole zonke izinto ebengayisoli nokungihlukumezayo ebengithule ngingaxoxi kona okuyimbangela yokuthi ngibuye ngingajoli sigwemile ungaboni ngasolinye kupho kwenza ngamtholi if le khona engaqomile ngiyacabanga maybe le khona uyajola mhlawumbe usethole enye indoda uhappy nje mina usangikhohlwa nenamba yami ngabe useyibheke wafona okwese uyazi ngekhanda mhlawumbe useshelwe waqoma ngiyafa amakhaza ngisakwazi ukulala ngibanjiwe bengicabanga i-load shedding la ukhona mhlawumbe ujajile bakisho umthwalo sithando sami ngicela ukuhle zokwenza u-12 months lay plan ngicela ubuye ngihambile kudala ungilahlile angisakazi nokuthanda inhliziyo imeli hlala njalo ikhala ngawe sanda ngiyakudinga ngicela ubuye sanda ngiyakudinga ngicela ubuye ngicela ubuye